ngaho nguko perezida Ndayishimiye yakoze ibintu bidasanzwe. Nibyo rero tugiye kurebera hamwe mu buryo burambuye. Ku munsi w'ejo ku wa gatatu nibwo abagize inteko ishinga mategeko bemeje Ndirakobuca wari minisitiri w'umutekano n'iterambere ry'abarundi nka minisitiri w'intebe nk'uko byari biherutse gusabwa na perezida Evariste Ndayishimiye. Abadepite bayobowe na perezida w'inteko Daniel Gerase Ndabirabe batoye ku bwiganze busesuye Ndirakobuca, ndetse ku gicamunsi cyo kuwa gatatu yahise arahiriza inshingano mu muhango wabereye mu cyumba cy'inteko giherereye i Kigobe. Umuhango w'irahira rya Ndirakobuca wayobowe na perezida Ndayishimiye, aho wari witabiriwe n'abandi bayobozi mu nzego nkuru z'igihugu. Lieutenant General Gervais Ndirakobuca wagizwe minisitiri w'intebe w'u Burundi yahoze muri polisi y'icyo gihugu, ndetse kuri ubu yari minisitiri w'umutekano n'iterambere ry'abaturage. Ndirakobuca Gervais benshi bazi nka Ndakugarika ni umwe mu nshuti z'akadasohoka za nyakwigendera perezida Petero Nkurunziza. Ndakugarika nk'uko benshi bamwita yavuzweho guhohotera abatavugaga rumwe n'ubutegetsi bwa Nkurunziza, ndetse raporo nyinshi zakurikiye imvururu zo muri 2015 zimushyira mu majwi nk'umwe mu bantu ba mbere bahohoteye abatavuga rumwe na CNDD FDD. Perezida Ndayishimiye rero nyuma yo gushyiraho minisitiri w'intebe mushya akirukana Bunyonyi bari bameze nk'abahanganye mu buryo budasanzwe, yakoze impinduka no muri polisi nyuma yo guhindura minisitiri w'intebe. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yakoze impinduka mu buyobozi bwa polisi y'igihugu nyuma yuko yanazikoze kuri minisitiri w'intebe nk'uko tumaze kubivuga haruguru. Alain Guillaume Bunyonyi akamusimbuza Gervais Ndirakobuca. Perezida Ndayishimiye yakoze impinduka mu nzego z'umutekano zishinzwe abinjira n'abasohoka, polisi y'igihugu n'abashinzwe iperereza mu gihugu cyose. Hahinduwe kandi abashinzwe ububiko bw'intwaro muri polisi. Hari amakuru avuga ko bamwe mu bahinduriwe ari abari bashyigikiwe wari minisitiri w'intebe Alain Guillaume Bunyonyi. Ni mu gihe kandi Ndayishimiye yari amaze iminsi avuga ko hari abashaka guhirika ubutegetsi bwe. Guhera mu mujyi wa Bujumbura ahari ibiro by'umukuru w'igihugu, abashinzwe inzego z'umutekano bahinduriwe imirimo kandi abashyizweho n'abayobozi bungirije gusa. Mu Bujumbura umuyobozi wungirije wa polisi n'urwego rw'iperereza ni Colonel de Police Manirakiza Ernest na Mfuranzima Zabron. Umuyobozi wungirije wa polisi ushinzwe abinjira n'abasohoka mu Bujumbura yagizwe Capitaine de Police Sibomana Marie Rose. Mu murwa mukuru w'ubutegetsi Gitega naho niko byagenze, hakozwe impinduka zidasanzwe mu ntara zitandukanye, kandi hakozwe impinduka mu bayobora polisi ishinzwe abinjira n'abasohoka n'abashinzwe iperereza. Izo ntara ni Bubanza, Bujumbura, Rura, Cibitoki, Muramvya, Mwaro, Ruyigi, Kayanza, Kirundo, Ngozi, Bururi, Makamba, Rumongi, Rutana, Cankuzo, Karusi na Muyinga. Abandi bahinduriwe ni abayobora amashuri ya polisi, ububiko bw'intwaro n'abayobora ibiro bitandukanye. Cyakora mu gisirikare nta mpinduka zakozwe. Undi wahinduriwe imirimo kandi ni General Gabriel Nizigama wari umujyanama mu bya gisivile mu biro bya perezida. Amakuru ahari nuko Nizigama azagirwa minisitiri w'umutekano n'iterambere ry'abaturage, umwanya yabayemo igihe kirekire ku bwa perezida Nkurunziza. Umwe mu basesenguzi yagaragaje ko perezida Ndayishimiye ari kumwe na Ndirakobuca Prime Niyongabo Gabriel Nizigama nta wabasha kubameneramo ngo ahungabanye ubutegetsi bwabo. Ngaho nguko rero perezida Ndayishimiye rero akaba yivunnye ni wari umaze kwigira igitangaza hariya mu gihugu cy'u Burundi, aho bari bamaze iminsi rwose batavuga rumwe, aho buri umwe yavuga undi
akamuvuga mu buryo bwo gusa nk'uca hirya uca hino ntamutangaze, ariko imirishyo yari yarahindutse, aho Perezida Ndayishimiye yamugereranyaga nk'umwe mu bahoze mu gihe bya kera washatse guhirika umwami bikarangira umwami amwivuganye. Burya rero bajya bavuga ko ufite intebe cyangwa se ufite inkoni aba ayoboye koko. Ubwo rero uramutse ushatse kwigira igitangaza biba ari ibintu bihambaye. Ngaho rero nguko ni Aguka mu Bitekerezo TV, aho tubagezaho politike, cyane cyane ibintu byibanda kuri politike z'ibihugu bigiye bitandukanye, mu Rwanda, hanze y'igihugu, East Africa, ndetse no hanze mu Burayi, muri Amerika, ndetse no muri Aziya. Twarabiyemeje, twarabihaye, kandi koko ntabwo tuzigera tubatenguha n'umunsi n'umwe. Niba utarakora subscribe, olala, urimo uracikwa n'ibyiza byinshi tugenda tukugezaho. Reka rero tubonane ubutaha mu makuru yandi ya politike. Nyagasani akomeza abahundagazeho imigisha. Mbabwira rero ngo kora subscribe, kore no kunzogera iri ku ruhande, utange n'igitekerezo muri comment kugira ngo ibintu bikomeze bigenda fresh. Tudahari namwe ntago mwabasha kudufasha ibyo twifuza. Rero niyo mpamvu mwebwe mudahari twebwe ntago twaba duhari. Reka rero tubonane ubutaha, bye bye.